kan lo soilok to angin kumsak ni som ni pathum August ni sari thotran ni chonudar ni atangkhan India rama dan mangaro rel na sangber Supreme Court chuan Manipura phai mi mei te tile tlang mi zo na thak te in kara buai na chungchang chu angai tu chunjom le ta India ram mai ni lo khovelin angai ven he thu buai an chai dan hi aril ba ka angai nom hle he thu buai ngai tu turadin Supreme Court bench a hian Judge Pathum Chief Justice of India D.Y. Chandrachud Baka, Justice J.B. Pardiwala le Manoj Mishra te an omani. August khat khan Manipur buai na kai noi thu buai hi Supreme Court hian lo ngai tu to in Khamitrum Khan CJI Chandrachud chuan Sarkar ayo a Court ding Mishra chu alo zil lak to a Sarkarin Manipur buai na chungchanga dana le ko dan le thu buai a chai dan chu lupan na thoang maya phosol le ningnel ani thu soin poi khoi na athlena tanga ni tam fe nuwa thu buai zia lu chau ania thu buai kai noyaman te la chu kuchang thlia ka chiar tham lek an ne zuya dan lek ko na man ruwa Manipur police te chu thu pe tu nei lo le dan le thu pek ken ko na konga nap ang leka lak lo an ni ti in alo an khum hlak to ni kha ro relan trana Supreme Court chuan sarkar lai puile state sarkar ayo a dingte thu soi angai thlak sak phota chumi nuwa thu buai the lu tu te ayo thu soi angai thlabele a sarkar lai pui ayo ading Attorney General Arvind Kataramani chuan thil sual ti tu te zon chu konga hian confirm khur hle atul chu wangin sarkar chuan he thil hi rin tlak le puitling takin a bo zui zel don thu buai zia lu le FIR te hi engang poi khoi na nge an ni ti kilrang ranga tanga thlir chungin kanzir chiang dona a district angzonga sorji min kan bo zui zelang tual tha le thu buai dang khoi turin SP le officer rang te anoma mei chela ka leilen na chungchang thu buai te chu mei che police officer ten an khoyang ti in an malak dan tur Supreme Court a hrila Manipur State Sarkar ayo ding chuan mei chela ka leilen na thu buai som pani a om thu te chung FIR te chu CBI in a chuina an tho tur thu te a soi vele a State le Central Sarkar ayo te ne na tang hian an din sakate malak dan le rotna an nei te ngai thlak chunjom ani a Manipur DGP Ranjit Singh po ama ngai ko te inlan turati ani angin a inlan bok State Sarkar chuan buaina chuana district tina an district B ka poi khoi na thleng ngai tu atan Special Investigation Team SIT din arota mase thu buai the lu tu te ayo ding Advocate Prasan Busan chuan nialin tu thu nuai ma omlo independent body he thu buai hi a chui kan du silai le amuruk bo chungchang le ral thuam lo pethin tu chungchang po chui ani ngei turani atia India rama ukil riat lo hian tran muna siam thiam hle thu buai the lu tu te ayo ading ve tho Advocate Nizam Pasa point mei chachunga hleilen na thu buai zong chu State Sarkar noyadin SIT chui tir du lovin CBI ko tahlan vek arota State Sarkarin SIT ti mingphua thu buai chui tura adin te hi kan ringang mo thil ti sual tu te hi State Police te an ni a an ma ni vekin an ti sual chungchang an chui hi adiklo SIT hi State ruat ni lawin Supreme Court in aruat te an ni turani thu buai ngai tur te po State chung mi an ni turani lo ati ve thung Sarkar lai pui ayo ading Solicitor General Tushar Mehta chuan ama ami te thu soi hi nialin State Police te chunga rin na nga mi alo hi chu a fel big lo a chui tu committee a hian Civil Society Group tel lo sela dan hremi ton hriat nei tha te chau tel ro se ti in Supreme Court chu ngai dan le tum dan nei sa anga an lan thei thu a soi kai zeu an rot ang hian Supreme Court chuan Manipur buaina na satak mai chungchanga thu buai ngai tu tur Judicial Committee chudinin member te po an theu neu lo tlang le High Court Judge Pension to mi pathum te an ni heu mai chung te chu Jammu and Kashmir High Court Chief Justice Louis Gitan Mittal Bombay High Court Judge Louis Salini Joshi led Delhi High Court Judge Louis Asamenon te ni in an vai hian mei chia vekan ni he committee hian CBI in thil sual ti tu a chui dan a endikanga atul angin akai ruayang tuntrum buaina awanga chom dol na pek chungchang atuam dam dan tur jang na dom na pek chungchang ba ka chen na in le sa kho mun poimo ti chiat tak sak that chungchanga ma an la don ani Chief Justice of India Chandrachud chuan
kan tumber chu India ram dan chunga mi in rinna an nga ngama alaka rinna an lo to po nei le tir le ania chu tiang ti tur chuan high court judge ni to thiau mi pathum te omna committee den ani he committee hian thil chui na ba ka chom do na le jang na dom na pek chung chang ba ka akai noi trul danga pianga ma an la ang ati special investigation team SIT din rotna alu angin dinania ama ero chu Manipur state mi pakhat ma antelo an ho tu beratan deputy national security advisor lo ni to data tribe patsal gi kar chu ruat ni in ane hi Maharashtra DGP hlui ani nge ama ba ka hian Manipur state pon mi DGI reng ayan niam lo mi panga vel an ruat le don ani Supreme Court hian thil ati mai lo hle a thu boy enge mozat chu CBI chui turin peto ma se CBI nu chui na en pui tur hian state rang police officer deputy SP reng chin mi panga ala ruat cheu don court in CBI chui tura apek lo thu boy chui na hi state in adin SIT ten an chui ve thung dona state din SIT hi somli pani ingot omin an du angin an che thei don chuang lo state pon lami DIG reng chin ten an kai ruai don ani Hindi man na state panga a an DGP te nena CBI thu boy chui tur en fia tu tur le an pula om chot tur hi tir an ni don ani heti mek lai hian Manipur boy na tuam dam chung changa mala tu tur court ni in judicial committee le SIT te kuta anin ngat bera political demand rang tlang mi te ta na ro rel na ran nei ti ang chi te ro Supreme Court rel tur ni loin Indian Constitution be chana parliament in arel tur ani ve thung kumsang ni som ni pathum August ni riat thole ni hian Lok Sabha sarkar rin tok lo na chungchang soi ho tran ani a bo ruak po alian viau sarkar rin tok lo na motion po mani theinan hian MP som nga talin an thlo pangaya an mamo za thlop tu an nei ama ero chu tuna ep tu party te hian engti kong ma in sarkar hi an pai thphak lowa sarkar ding lai chungchang soi ho na an nei thei tur le nakum loka MP in thlan thlira na boruak an siam na chikhat ani berang chu Manipur sarkar hi ache fu lo ve tela an state ta tamber meitei polian le poimo tak chuan an state ta thlathum chung chi le chin kara boina chuak to an chief minister N Biren Singha kai huai sarkar chuan angai sak tok lo ni angain an tui thlar ti an puang Meitei Pol rang te phor khom tu Coordination Committee on Manipur Integrity ko committee hian July thla a kongzo pui tham tak an huai hota rotna an siam rang te ti hlo tlin sak zong in sarkar hi akal lo ni asoin kong kan zo ni khan rotna panga kan siama ma se ati hlo tling tur zong in sarkarin ma alalo sarkarin ami te angai sak lo e ma wangin tiam chin om lovin kan tui thlar ve ta ani ti in an Pol coordinator Jitendra Ningkomba chuan hetianga ma an lak chan hi asoyani an sarkar an komser thu an puan rual hian an mi le sa te chu sarkarin dan azam te zom lo turin an hriatir mia an mi te chu sarkar thu nei tu te thu zom lo tur le sarkar program reng akal lo turin an hriatir ngal bokani kokomi in resolution an siam jinga hian August ni nga a special assembly session emergency session ko atela an rot na hi atlang talo chuti rualin tun thla ni somni pakhat atang hian assembly session nei ani don ti sarkar chuan apuang ve nu no an kut ke berti ngam meitei Pol rang te khai khom tu kokomi in an ensan ba ka hian Manipur BJP sarkar hi an thopui party pakhat chuan an thlop na an hnuk dok ti an puang ve le tabok MLA pani nei Koki People's Alliance KPA chuan Governor Anusia Uiki inena sarkar an thlop na hi an hnuk dok ti an thlena ama ero chu an ni hi chuang ma se Chief Minister Biren Singha sarkar ader thon pha don chuang lovani KPA Chief Ton Manghau kip chuan uluk taka soi hova kanin ron khom nuwa kan sarkar hon mek Chief Minister N Biren Singha sarkar tel reng chu thil thei ni in kan ngai to lowa KPA in sarkar kan thlop na kan hnuk dok ta ani ti in an lekha ajiak lang KPA hian MLA pani Saikul Bialtu Kemneu hau kip hang single Singat Bialtu Chin Lungthang te anneya MLA somruk omna Manipura hian BJP chuan MLA somthum pani nein amalpo in chiang takin sarkar na an siam thei
ชุติไลนากับ People's Front IO ปังอาเล Independent MLA ปัทุมินเอ็นบิเรนซิงสุรการฮีอันทรปนี KPA อินสุรการอันทรปนะอันหนูโดทูอันเทลุตุกลกเฮียนบวยนัทสจอกอัตเลนวางินสุรการไลปุยจวน Central Armed Forces กัวติรลูเบลินอันนี้เฮียนตุนอมเมกมีสิงลีเตอันเบลชาโดนันนี่ Supreme Court อินอัน State บวยนัทจุงจางอังไงตัวเมกลายเฮียนไม่เตไม่เชปอลหวยสารเละมอลมุกลมเซตไม่รับไปบีแต่จวนปัทยานีอิมฟัลเวสคอนเวนชั่นอันในทรุมาอันทุเรลโบจุยินทอจันนีจังคานอัสซัมไรฟิลเละพารามิลิตารีฟอร์สเตซอนชัวพูตินลุงออยโลนะอันลันตีร์เวทุงไม่เตนูโฮอันไงจงเตลกะอันมงลิมาอัตรูลันอีจวนอัมาลัมโปลิมจุยไม่ถินขปะรัมลุยเซียลปูเตเฮียน Central Armed Forces จูมีปุยเตดีมโลลุตุกเละอันหลักทารุมโถนัสลุตุกะปุยินชวกตูรินอันพูดนี่อันทิลตีฮีอัฐโปอัฐกนักงานเล่เฮติยลุงออยโลนะอันลันตีร์นูลกเฮียนมณิปูร์สเตตาเวนหิมนัทกตูเตจูซิกซอยอันนิงาลโบยาเช็คพอยต์ป่วยหมดตักมวยรังจังะบิสนุปูร์ปัลจังะโจฟาเตเจนนะกางไวปันนะกงปุยดิวจีทรินอัสซัมไรฟิลเตจูสนชัวกิน CRPF และมณิปูร์ Police เตนอันทากากลางมีแต่ตานชวนทิลลมโลตะกันนี่อาชันจุพายโซลจังะกลางมีแต่เบยตูระหันกัลทรินเตดังตูเบอร์อัสซัมไรฟิลโฮนกสักอันที่อวางะเฮรัวมันนะฮีกัลปุยนี่อินอลังะอันมานี่ทักตูมณิปูร์ Police เตจูอันเจดดันเรียดซาเวกันนี่ CRPF โปเองอันนี้ช่วงโลมุนะเตสวยดานิน CRPF เตฮีอันรินคลากเตเชียมโลวะไม่เตยโมกลางมีโมอันรัมเบียลจินเปล่ามีดังเบยตุมตูเตอันดังไงโลวะอันคลีร์เลียมเวทอบทรินมณิปูร์บวยนะอันฮันเตลเวฮีอันตรังกายเนปเลอาอันโจเอนะมุนอันซอนสัตเลียเวอันนิเบอร์ไม่รับไปบีเตฮียนอัสซัมไรฟิลเตฮีไม่เตยมีปุยเตลกาเจรองตะกาปุยินทอจันนี่ขันปลักการเละเบนอาร์เกงินนิเลงินลุงออยโลนะอันลันตีระไพโซลดิสทริกปังาอิมฟัลอีสอิมฟัลเวสทบัลบิสนุปูร์เละกักจิงจังาอัสซัมไรฟิลเตลักชัวอันพูดอันพูดอังซีอินทิลกัลโลมาเซกงปุยปอยโมลุตุกาดิวตีอัสซัมไรฟิลเตสอนชัวอันยาเฮทิลฮิโซนาทักเตหิมนาอัตานอปอยเทเลอินนารินอมไม่เตยนูโฮจะนัดละชำเวตักเตเฮียนอัสซัมไรฟิลเตจิงะเฮียนทางมีเตอันอมเวอันริงเนนิโดนีอันไอดีมูตูรตีอินอาจางเลอันโลเช็คเวทูลขัวอวาริโลอันนิเบเรอัสซัมไรฟิลโฮตูปักขัดอามิงตาลันดูโลจวนมิตัมตักนุนนัชันหิมตูเตอันไลโลจันละมันในอันหันติตาไมฮิจูอามักงดไหมกันติตูร์จูบวยนัดชวกตูร์เวนันนี่เฮลายมุนะกันดิวตีอวางเฮียนอินเบนัดชวกตูร์ตัมตักกันเวงะมิตัมตักอันหิมพานีอาดีอัสซัมไรฟิลเตฮีเช็คพอยต์ป่วยหมดตักจังอาซอนชัวนิมาเซบวยนัดชวกตูร์เวงินอันอมนักมุนดังอาเตจวนอันละอมชุนจอมเซลโดนาตุนดิดมุนะมณิปูระเฮียนสุรการไลปุยติรสิไปจิรัง CRPF BSF SSB ITBT อัสซัมไรฟิลและอินเดียอาร์มีเตอันอมเมกันนี่อัสซัมไรฟิลเตกางไวปอตูกงปุยจังอาซอนชัวอันนี้นูลกเฮียนอันละกะทุบวยเทลุจุยงาลานียให้เฮียนไม่เตยฮวินอัสซัมไรฟิลเตนกอันติเซียอาติลังเชียงเวียวอเมมณิปูร์ Police เตชวนอัสซัมไรฟิลเตฮีอินรินิคัลตาบิสนุปูร์ District ชูงะมีปฐุมทัดตูมันตุมาอันซุยทรุมามันอันนี้โลนานะอันกงโลดาลตัวอันปัว FIR ฮีออกัสนิกาคานจีอลูนีอินให้ฮีอัสซัมไรฟิลและมณิปูร์ Police เตอันอินเนียลบวยนูลกค่ะอันนี้เง FIR ชวนพวลจางกงปุยรูลกวกตาวัดนัมเบอร์8กุตุบวลีมัสยิดกันเทนิน State Police Team เตฮีโลติดินกันนี้นายนัสซัมไรฟิลเตนกวกตาและพวลจางอินการกงกัลกลังอันนี้โลนานอันอินดาวลิร์ไทยคาสเปอร์อันโลหุงตาดานอังมากันลากนาตูร์มินติบวยนิตีอินบิสนุปูร์ดิสตริกาพวงอักเจ้าอีกไฮ Police Station Officer in charge อินทุบวยฮีอาลาวจียกลูตันีกุมินเมย์นิทุมาบวยน่าชัวจังคานอัสซัมไรฟิลและมณิปูร์ Police Commando เตฮีอันลวินเมลรุมโฟโต้ทอกขัดไลโปคานอันอินกุรไลวิดีโออาดาร์นัสเลอันนี้ค่ะUnion Home Ministry หน่วยอัสซัมไรฟิลเตฮีอันละกาทุบวยเจียลูจุงจางเฮียนเอ็งมาอันละสวยเลวันนี้ตุนทรุมกันเทรนอมสเตทบวยเจ็ดจงอากางกายทุยสดขบไหมที่จิลนุนในอัลไกดามิงเฮียลรอนหลังตา
Al-Qaeda India branch akis te chuan Modi a sarkar BJP chu zona thlak mei chepani pong suala sarwa ka kong anzo pui chung changa vavin India rama Christian le Muslim mei chiate an him to lovani antia India sarkar thlop tu US sarkar chu India a thlopa wangin an votel bok Al-Qaeda hovin India sarkar an vau thu hi Urdu tonga ti chua magazine pakhat nawa e gazat ul hin tia ti chuani in Manipura mei chepani te chunga thil thlenga wang khan a sarkar na hnuaya Christian le Muslim mei chiate an him lo ti alan ba ka ram chung nam tlem jok te ven him ani lo awangin Modi hi an voucher chera he thil thleng phena hian hindut wa a inrol ngei nia an riat thu an soibokani US President Joe Biden chu chile sakho inkara in thleibik na nasataka tu India sarkar thloba wangin natakin an soisel bokani tuntruma vauna chak chuak tu Al-Qaeda te hian trumdanga po India sarkar vauna an lo chak chuak zeu to a pol lo omle lian takero an ni lovina lang chuti rualero chuan thi chil bom manga vanram kai tum tharum thona manga ram zau tum chi an ni awangin han pal zammai mai chi ero an ni hau lo thungani